M'pral di yon bagay, si nou vle fache, na fache. Le Uncle Kenji te di kon sa ke, non, le Mendel te di kon sa ke, li pap kite bestil nan zen pou kont li. Gade yon friendship Uncle Kenji avec Mendel bati sou rezo a devan nou. Wow, 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 wow. Timoun, mwen sezi. Mendel nan problem, Uncle Kenji di kon sa ke, li pap kite bestil nan zen pou kont li. And guess what? Li pa kite l vwe. Li pa kite l vwe non? Li pa kite... Sorry guys. Li pa kite bestil pou kont li. Yo di kon sa ke, se lon nan problem, wap konen ki es ki zame yo. Yes wa, mwen fe yon ti pase sou rezo a. Mwen wet a ti tap celebre her birthday, fet li. Happy birthday! Happy belated birthday! And, wow! Wow! Anyways guys, fa vle pou nou ka abone, pataje, like and subscribe. Ma wè nou pita, bye!